العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المحدث محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وأدام الله نفعه في الدارين آمين. قال عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد إذ دخل رجل فصلى. Fadala ibn Ubeyd aytat, gündördün bir gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meçitte olturar ele. Bu yerde meçit degen söz yok, jönel olturat ele dedi da. Anan emne üçün meçitte degeni koşup atsak desek, Peygamberimiz köçөнүн boruna oturup, tüde tükürüp koyup, sagız şener, çemişke çağıp ötkeni karab oturup ayt ele. Eğer oturar turgan bolsa meçitte oturar ele Peygamberimiz. Oşol sebepten meçitte de aytып atабыз. İzdakhala raculun fasalla. Bir adam girip gelip namaz okudu deydi. Demek meçitteki anık bildiren sayın. Peygamber okudu meçitte, bir adam girip gelip namaz okudu. Ün жаңырып atkan yok mu? Жақшылы? Bir adam gelip namaz okudu. Fakale Allahümme gfiruli varhamni. Namaz okup, namaz bütkönden keyin dua kıldı deydi. O Huday Taalam menin günömdü geçir, meni rahim kıl dep. İgfirli varhamni. Biz namaz okugandan keyin, salam bergenden keyin dua kılbay ele turup ketip, anan kaçıp işke çıkıp, anan oşonusun sünnetin dal özün atkarıp atkanda elestetip, oşogo sıymıktanıp maktangandardı bileriz. Şunday emes mi tuğanlarım? Salam bergenden dua kılsa, bid'atka düşüp kalganda sezgenler var özleri. Eğer de salam bergenden daröşke kaçıp çıksa, oşonu menen Peygamber'in bir sünnetini işke aşırıp, erdik kılıp, çolpanbayda töşünü tosup, özünü şunda sezgenler var da. Çok namazdan keyin bu dua kıldı. O Huday Taalam günömünü geçir, o Huday Taalam. Peygamber uğu atkandan bilsek bolat, demek bu namazın sırtında bolboson attahiyat anından keyinki dualar kupi aytılınat. Demek namaz bitkeni üçün dua kıldı. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem acilte eyyuhal musalli فإذا صليت فقعدت فاحمدillah بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. Peygamber aytdı, öy namaz okuyan adam, sen biraz şaşılıp kettin. Sen biraz şaşılıp kettin. Eğer namaz okusan, namaz okugandan oltursan, Allah Taalaga maktoo ayt. Allah Taala emnege layıktуу bolsa, oşol maktoolordu ayt Allah Taalaga. Andan keyin maňa salavat ayt. Peygamberge salavat ayt deyt. Summa andan keyin ud'uhu Allah Taalaga dua kıl dedi. Peygamberimiz dua kılgandın tertibini öğretti. Allah'tı emnege maktoo tatıktуу bolsa, oşonu aytıp makta, Peygamberge salavat ayt, andan keyin dua kıl dedi. Bu namazdan keyin dua kılgan tertibi. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجاب. Oşenti Peygamberimiz aytıp oğuzun jıyğanга çeyin dağı bir adam namaz okup kaldı deydi. Hadiske şart bergenler aytat, oşol Abdullah bin Mas'ud boluş gerek deydi. Oşunlar hadisinde başka bir ravisi Abdullah bin Mas'ud Peygamberimizin Allah'a maktoo aytıp, Peygamberge salavat aytıp, andan keyin dua kıl degen ugup dağı Peygamberin astında oşun atkarıgısı gelip daroo namaz okudu deydi. Bирок hadiste bir adam diyor, bu Abdullah bin Mas'ud ele deydi. Okup, salam berip ütüp, Allah'a maktoo aytıp, Peygamberge salavat aytıp, andan keyin dua kıldı. Dua kılganda Peygamber aytdı, eyyuhal musalli, öy namaz okuucu, o dua kıl dedi. Fatujab, duan kabul bolat dedi. Dua kıl, duan kabul bolat dedi. Ravahu Tirmizi ve ravahu Abu Davud ve Nesai nahvahu. Ve an Abdullah ibn Mas'ud qala radıyallahu ta'ala qala كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى
ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي. Hazreti Abdullah bin Mas'ud aytat, men namaz okudum deydi. Peygamberimiz Abu Bakir, Umar çoğu ile oturuşat ile deydi. Men namaz okudum deydi. Namaz okup bütkönden keyin olturup Allah'a maktub ayttım, Peygamberge salavat ayttım. Keyin özüme dua kıldım deydi. Peygamberimiz ayttı, sal tu'tahu, sal tu'tahu. Sura sen oşol berilet, sura oşol sana berilet dedi. Abdullah bin Mas'ud bir ok menen bir gançı koyup atqısı gelip atat. Balkim adam namaz okup durup Allah'a maktub aytıp salavat aytsa bardığın duası kabul bolup berбеши мүмкүн. İhlas tüz bolup olgan sebepten. Bирок sura kabul bolat деп Peygamber aytsa söz türde kabul bolat эле да. Oşol mümkünçülüktü paydalangысы gelip daroo namaz okup, ana oşonu Peygamberimiz kılgızıp, ana Peygamber şu nimesin janagıday tabaragın batasın algısı geldi da. Ekinciden oşonu praktikal türde көрсөтүp Peygamberden ikrar kılgısı geldi. Sebepte aytılgan söz başka, oşonu praktikalagan başka. Dal özünde maktub ayttı, Peygamberge salavat dua kıldı, ana Peygamber suraganın berilet dedi. Demek buna şunda kılış gerek eken. Her bir adam ilim alganda oşonu özün amal kılış gerek birinci. Amal kılgandan keyin oşonu başkalara kantip jetkirem деген gamda olup, andan keyin başkalarga jetkiriş gerek. Eğer özün amal kılbasan, al ilimingdin berekesi bolboyt. Ölümündün berekesi bolboyt. Degele amal kılbagan adamın ilimi alınbayt. Amal kılbagan adamın ilimi alınbayt. Sebep degende ilimi bolup amal kılbasa şariatımızda al, alım dep aytılınbayt. İlimi az bolsa da oşoga jaraşa amalı bolsa, oşonu aytabız. Kede çoң vazifalarda, dini kızmatlarda iştegen adamdardı kebirler togotkusu gelbeyt. Sebep degende oşoga jaraşa amalı jok bolgon üçün, dinge meneti jok bolgon üçün, ana kapı olu beret, meni togotboyt, meni urmattabayt, törgü ötközböйт, aylaşı ondan lugat dey berişet da. Jogan üçün sen bölökçe oluşun gerek. Oşol seni ugatkanlardan tüzügürek boluşun gerek. Ravahu Tirmizi. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل. Hazreti Abu Hurayra aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Kimde kim bizge, yani Ahlil Beyt'ke, Peygamberin uruk tukumlarına, üy bülösüne salavat aytkısı gelgende, oşol salavat en çoң işeniştүү aldabagan taraza menen tartılууну kaalasa mintip aytsın deydi. En jakşı taraza menen kayrılууну kaalasa tigi meçitke uğulbay jatat deydi. Ekinci meçitke söz uğulbay jatat deydi tuğanım. Kareke? Ha? Ekinci meçitke uğulbay jatat. Sopular var o, kareke kim var? Uğuldu o? Uğuldu deydi. Uğuldur kareke kayra. Kat geldiler şunun için. Bir suratıp bayımız ekinci meçitte uğul batağı yok budur. Cana gelgene. Meyli. Kareke öz kattan burada çağılganda tezdik mi onda koyup mikrofonda. Allah razı olsun. Eğer de Peygamber'in üy bülösüne salavat aytты, oşol aytılıngan salavatıňar adilettүү, bardığın toluk bere turgan taraza menen tartılıp, oşoga sүйüngөр kelse, anda salavatты mintip aytkıla deydi. Peygamber üyretdi. Ukkula. Allahumma salli ala Muhammedin en-nebiyyil ummiyyi ve azvacihi ummahatil mu'minina ve zurriyetihi ve ahli beytihi kema salleyte ala ali İbrahim'e inneke hamidun mecid. Ravahu Abu Davud. Bu canağı bizde namazda okugan salat İbrahimiyye. İbrahimiyye salavat degendin özü. Arganda rivayatlar var, birok biz okup atkan salavatın rivayatı en toluk rivayatı.
Allah'ım o jaratkan Kuday Taalam salli ala Muhammedin en-nebiyyil ummiyye. Bizdin paygambarыбыз anan ummi degen söz жазууну жана окууну билбеген пайгамбарыбызга салават айт Allah Taalam. Жана анын момундардын энеси болгон энелерибизге аялдарына салаваттар айт. Ва зурриятихи пайгамбар урук тукумуна ва ахли байтихи жана пайгамбарыбыз үй бүлөсүнө. Урук тукуму жана үй бүлөсү кандай айырмасы бар десек, урук тукуму дегени бала чакасы, аялдары үй бүлөсү дегени бардык такый мусулман. Ар бир таква мусулман пайгамбарыбыздын ахли бейтине иншалла кошулат дешет. Kema sallaita ala ali İbrahim aleyhissalamdın üy bülösünü salavat kılganında ele deydi. Sebep degende İbrahim paygambarın tukumuna bereke verilingen, kiyinki paygambarlardan bar oşondon, alemez Muhammed paygambardağı, İsa paygambardağı mına oşol İbrahim aleyhissalamdan. İsa aleyhissalam degen üstü emes bolot. İbrahim aleyhissalamdan degenimiz. Muhammed paygambarımız, İbrahim paygambarımızdan, İsmail paygambar, İshak paygambarımız, İsa paygambarımız, bu Meryem enekevizden. Inneke hamidun macid, o jaratkan Kuday Taalam sen maktoluğa tatıktığısın, sen çındığında en esepsiz ulusun. Ravahu Abu Davud. An Ali radıyallahu anhu qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-bakhilu ellezî men zukirtu indahu felem yusalli aleyye. Ravahu Tirmizi. Hazreti Ali aytat, paygambarımız aytты deyip, kimde kim? Saran kim? Saran bitir adam kim? Bul uşunday adam, kimdin astında menin atım aytılınsa bana salavat aytpay koygon adam en saran adam dep aytты. Egerde paygambar аты aytılınsa, oşol jerde salavat aytpay koysun, demek sen saran adamsın. Demek sen bitir adamsın. Ve ravahu Ahmadu anil Huseyn ibn Ali radıyallahu anhuma. Uşulle hadisti Hazreti Ali'nin Huseyn degen uğluna da rivayet kılat. Ve kâle Tirmiziyyu hâzâ hadisun hasanun sahihun garibun deyt. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته رواه البيهقي في شعب الإيمان. İmam Bayhaqi et-Türkmani özünün imandın butakları Şuab-ül İman denen ülkön kitabı var. Oşol kitabında rivayet kılat Hazreti Abu Hurayra'dan paygambarımız aytты, kimde kim menin kavuruma gelip salavat aytsa men anı uqtum deyip, uğam deyip. Kimde kim menden alısta turup salavat aytsa anın salavatı bana jetkirilet deyip. Demek paygambardın janına varıp, ziyaratına varıp salavat aytkanın soğu bölökçe degen söz bolot. Tüz aytkan başka, jetkirilgen başka. Kebir adamlar paygambardın meçitine barış gerek. Böyle kavurga ziyarat degen bolboyt. Anday mınday dep ana paygambardın hadisine hep gelip, anı tuğra emes talkavaniya kılıp, anan adamdardı bir ibadattan kurcala kaltırışat. Anday emes. Salavat uşul jetsen jetkirilet. Biroq janında turup aytsaң, anı özü kat paygambarыбыз, barzak tirilігінде gü paygambarыбыз. Ve an Abdullah ibn Amr radıyallahu ta'ala anhu qal: "Men salla alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem vahideten sallallahu aleyhi ve melaiketuhu 70 salaten ravahu Ahmedu." İmam Ahmed bin Hanbal radıyallahu ta'ala anhu aytat Abdullah bin Amr'dan, paygambarыбыз mınday dedi: kimde kim paygambarga bir salavat aytsa, ağa Allah Taala özü jana perişteleri 70 salavat aytat deydi. Allah Taala'nın elçisi paygambarımızga bir salavat aytsan, Allah Taala jana periştelerin bardığı perişteleri. Bu yerde periştelerin gebir degen jok, Allah'ın perişteleri de ayttar. Demek bardık perişteleri. Kim Allah'ın periştelerinin katarına koşsa, onun bardığı oşol adamga ne 70 salavat aytat. Egerde oşol Allah'ın 70 salavatın bir salavatı sana teye turgan bolsa, sen beyişsin. An çünüş kerek tuğanlarım. Ve an Ruveyfi'in
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على محمد وقال اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي رواه أحمد. İmam Ahmad aytat Ruvayfi'den Peygamberimiz mintu aytdı dedi. Kimde kim Muhammed'ga salavat aytkan bolsa deydi. Koşu aytsın bir duanı deydi. Kanday duanı? Allahümme enzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamati degendi. Eğer oşol peygamberin atını aytkanda uşul duanı koşu aytsa vajabat lahu şefaati, oşol adamga meni şafaatim mildetli olup kaldı deydi. Kıyamatta peygamberin şafaatin kalasan anda peygamber atı aytkanda uşul duanı koşu aytıp jür deydi. Biz azan koşu aytabız bunu. Bizim moldekelerimiz, imamlarımız, ilgerten geletken Orta Aziyalıklar uşunu azanını koşup aytıp ötüp ketken. Azanın duası uşul jeri yok negzi tegindegizçi. Biz oşunu koşup aytıp ötüp ketip jüröbüz da. Bu bardığıyla peygamber ataytılığından ayta turgan dua deydi. Allahümme o jaratkan Hudayi Taalam enzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamati. Kıyamet günü sana en yakın bolgon makamga peygamberimizni düşür deydi. Bu makamil mahmud maqtawga tatıqtı bolgon makam, orun, al orun, oşol ulu şapaatın eesine berile turgan orun. Oşun üçün peygamber ataytılganda Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma enzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah degen duanı aytkan bolsaң, sana peygamberin şapaatı vacip bolat. Jok degende ömrüne bir jol ayttıganım. Gel çoğu aytabız, oşonda jok degende bir jol aytkan bolarsın. Allahumma enzilhul maq'adal muqarraba ثم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خشيت أن يكون الله تعالى قد توفاه. قال فجئت أنظره فرفع رأسه فقال ما لك؟ فذكرت له ذلك. فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صلاة صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه رواه أحمد. Hazreti Abdurrahman bin Avf aytat. Hazreti Abdurrahman bin Avf kim tuğanlar? Kanday? Aşaram Başara dağı? Bağı? Öte fazileti köp. Peygamberin duası ketken aytat. Şunçalık dengelde men bayıp kettim de. Talada taş dursa, oşol taş duvar bütün menen anktarsam dağı tüyünün akça çıkıda görüneverçi bana değil. Emni çıkılsa bereke olup sodası jürüp şunda bayıp ketken bu adam. Peygamber dua bergen de. Aytat şunçalık dengeleden taş dur taşты odarsan tüyünde oşol menik nakşa katılıp turganda. Bu degen söz taşты odarıp durup öyle taş talasını satsam bir alavere turgan dengelde. Deyit de duanın bereketi şunda turat turgandarım. Bu şunda adam. Aytat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü çıkıp anan kurmanın içine girip ketip barıp sajda kıldı deydi. Keyde Peygamberimiz talada jürgönde tüzde jürgönde emne kılat ele oşol adamların ara kalыстап barıp oturup kaçkan bolgon başka bolgondo namaz okuyt ele. Masjidde turup okup atsa adamlar kıjalat bolup bular kichine putu kolu jatkızı gelip turat. Ana okup atsa bizde okuşka tuura gelet. Minuktagım gelip atsa ele ыңгайсыраак bolup kalat da. Bul nafil namaz. Ana Peygamberimiz oturuşkanda nara karak barıp kurma daraktın içine girip geldi sajda kıldı deydi. Böyle uzarıp ketti sajdası deydi. Abdurrahman bin Avf aytat men korktum deydi. Balkim Hudayi Taalam özünü alıp kettiği Peygamberimizdi çıkpay kaldı deydi. Korktum deydi. Allah korkuşat ele. Peygamberimiz biraz görünbey kalsa, biraz uzarıp kesse Allah korkuşat ele. Abu Hurayra'nın okuyası var mı bilesin yarı be? Bir kurmazların içine girip gitti peygamber çıkmadı. Tegerendim ne kılıççı bilmeden ayıp girip gitti ben da kıldım. Ana korktum yüreğim düşüyor ana şunday oldu zor. Oşonday
сахабалардын бардыгында бар эле. Аларда ошол диндин гамы, үммөттүн гамы бар болчу. Бир үйдүн мүйүзү сынса, мен үйдүн мүйүзү зыркырайт деген сөз бул жаныбарда дагы деле бар ошол нерсе. Бирок адамдар андай болбой калдык да. Отурган жерде бирөө апарып жеп аткан болсо, калгандар кадимби жашып уланта берет. Башка адамдын башындагы мусибат бизге сезилбей калды. Мусулман адамдар бир адамдын денесиндей. Адамдын кайсы жери ооруса, калган денеси ооруйт деген нерсе бизге ишке ашпай калды. Бир мусулман зордук көрүп атса, зулумдук жеп атса, калганыбыз кеңир олтура беребиз. Ага маани дагы бербейбиз. Жок дегенде жүрөгүбүздөн кейип, ошого дуа кылып койгон эсибизге кээде келбей калат биздики. Непалда мусулмандар кандай кордук көрүп атышат? Непалда, Бирмада мусулмандар кандай кордук көрүп атышат? Сирияда сүнниттер кандай кордук көрүп атышат? Сирияга кетип атат деп кыйкырып атышат. Кетип атканы туура эмес. Бирок биздики туура болуп атабы, жокпу? Биз дуа кылып атабыз, жокпу? Түркияда эки чоң мусулман жамаат бири менен бири чабышып, шерменде болуп атабыз. Аны ошо дин душмандары ошентип козутуп атат. А биз кеңири уктап, кеңири туруп атабыз кадимкидей. Эки рекет турдукпу, жок дегенде бир айда бир жолу. Тахажжуд окуп, баардыгын кошуп дуа кылып, ошолорго багыттап койдукпу? Жок дегенде 2 мүнөт отуруп, ойлонуп, эчтеке жардам бербесе ичибизден денибиз кейип койдукпу? Же болбосо кыздарыбыз сойку болуп кетип атат, башка болуп кетип атат, же теңирчи болуп кетип атат биздин кыргыздарыбыз, кыргызстандыктарыбыз, Түркстанга ордого кетип атат. Аларды жаман көрүп атабыз. Бирок ошолор да биздин бир тууган экенибиз. Эртең ошолордун тагдыры биздин жаныбыздагылардын тагдырына түшүп калгандыгын эстедикпи, жокпу деген дагы маселе коюлат тууганым. Мен корктум дейт. Анан акырын барып карасам, пайгамбарыбыз намаз окуп аткан экен, анан башын көтөрдү саждадан. Көтөрүп, "Малак, эмне болду сага?" деп сурады менден. Фазакарту лаху залика, эмне болгонун айттым, жүрөгүм түшүп калган айттым мен дейт. О, жаман болдум мен. Жаман болдум дедим дейт. Дегенде пайгамбар айтты дейт. Саңа Жебрейл периште мага бир нерсе айтты. Ошол Жебрейл периште мага минтип айтты. Ey Muhammed, men seni suyunçuluyumbu dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men seni suyunçuluyumbu dedi. Eğer de senin ümmetünden bir adam sana bir salavat aytsa, men özüne salavat ayttım. Eğer de sana bir salam aytsa, men dağa salam ayttım. Dep Cebrail aytıp geldi bana deydi. Demek Cebrail perişte oşon aytıp gelip atat. Bu Allah'ın sözünü aytıp gelip Cebrail perişte peygamberge жетip келди sallallahu aleyhi ve sellem'e. Eğer de senin ümmetinden biri sana bir salam aytsa, men aga salam aytam, bana sana salavat aytsa, men dağa salavat aytam degen söz deydi. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي. Hazreti Umar ibn al-Khattab aytat. Umar ibn al-Khattab'dan Abu Bakır'ın hadisleri az. Ben bugün aybay suyundum, bugün bizge Hazreti Abu Bakır'ın bir hadisi geledi inşallah. Bulardan hadisleri az adamlar bular. Aytat, dua asman menen жердин ортосунда токтоп турат дейт. Ошол дуаңдын бири дагы көтөрүлүнбөйт, салават айтмайынча дейт. Салават айтсаң гана дуаң көтөрүлөт, болбосоң көтөрүлөт деген жерде кабыл болот деген сөз. Асман жердин ортосу деген дуу асманга чыгып барып, Аллага жетип барып, Аллах асман деген турат экен деген сөз эмес бул. Бул деген сөз ошол бечара инсан сенин акылыңа ылайык айтылган түшүнүк. Асман менен жер, же асманда эмес, жерде эмес, салактап турат дегени же кабыл болуп эмес, же кабыл болбой эмес. Айттың дуаңы, дуаң кылдың, бирок кабыл болгон жок. Кабыл болгон менен болбогон ортосунда турат дуаң деди да, качан кабыл болот десе, салават айтмайынча өзүңдүн пайгамбарыңа дейт. Кече 7-чи каналда бирөө суроо берип атат. SMS түз эфир аякта да 1 саат. Силер дейт, бардыгы мечит кылып алдыңар дейт. Парламентке, башка жерге мечит салып, мечит кана кылып алдыңар силер бардыгы. Анан мен ушунда айттым.
Parlamentте başka жерде дараткана бар dedim. Бирок эч ким парламентти дараткана кылып алдыңар деп айткан жок. Чынбы, шундай эмеспи? Дараткана бар да? И женский, мужской болуп бөлүнөт даратканалар. Ар бир этажда 4 бучунда 4төн бар. Эмнеге дараткана бар? Ага айтпай себеп дегенде, даратканага муктаждык бар. Ак үйгө дараткана курбайбыз, эшикке чыгып барып келгиле деп айтса, деле болот эле. Бирок антсе иш жүрбөй калат. Ошол сыяктуу Төрөбай Закирович, Турсунбай Бакир уулу, Асылбек Жээнбеков намаз окугандар көп таякта. Надиреже, мисалы үчүн намаз окуш ошол жерде көп адамдар окуп намаз. Улукбек Кочкоров көбүн билем, ажыга барган канчасы. Ушулар намаз окугусу келип калса, Кудайга жалынып ыйлагысы келип алса, ичиндеги букту туалетке деле бир нерсе чыгарганы барат да, бияка да башка нерсе чыгарганы барат. Бук чыгарганы барат. Баргысы келсе, эмне кылыш керек бул? Ашкана деле бар парламентте мисалы үчүн. Ашкана деп эч ким айткан жок. Кафе, ак үйдө айткан жок эч ким мисалы үчүн. Ошол сыяктуу мечит дагы адамдын негизги муктаждыктарынын бири. Ошону туура түшүнүш, ушуну айтыш керек да. Аялдар, эркектердин мечити бар, ошого кыйкырып атышат бардыгы. Ал ошол кадимки муктаждык. Балким тамак аштан дагы, даратканадан дагы эң негизги муктаждык ошол мечиттин муктаждыгы болуш керек. Анткени ошол мечитке барып, Кудайга жалынып, эки рекат истихара окуп, кол көтөрө турган мыйзамга кол көтөрсөмү, көтөрбөсөмү деп истихара окуй турган жери болуш керек. Имам Бухари ар бир хадис жазганында гусул алып, эки рекат истихара окуп, анан көңүлүнө төп кесе жазар эле. Булар дагы бир үммөттүн гамы үчүн кол көтөрүп атат ошолор. Демек ошол депутаттар кол көтөргөндө карап кол көтөрө бербестен барып таяратын алып жок дегенде гусул албаса дагы эки рекатын окуп, истихара окуп анан келип туруп анан кол көтөрсүн. Субханалла. Ушундай болуш керек да. Субханалла. Атамбаев намаз окушуда отурат мисалы үчүн, ал каяктан намаз окуйт? Экини окусун кабинетинде. Болбойт андай. Ошока чыгып окуса жакшы болот да. Субханалла. Не дедиңер? Ошондой. Кудай берген бизге бардыгы намаз окуйт, алхамдулилlah. Бабу дуа фи ташаххуди, ташаххудта олтурганда окула турган дуалардын бабы. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم ومن المغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف متفق عليه. Aytat Hazreti Ayşe nekemiz aytat Peygamberimiz namazda dua kılar ele. Bu kaçan? Attahiyatta taşahhud okup andan keyin ne okuysun? Salavat okup andan keyin dua kılarsın. Oşol duanı aytat. Kaysı dualarda okugan Peygamberimiz dep. Peygamber mınday dua kılar ele. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri. O jaratkan Kudayım, men senden kavur azabından seni mene saktanamın. O Kuday Taalam, senin özün fazilet fazlı keramın menen, men seni menen kavur azabına saktanamın. Kavur azabın yok degen dağı cemaatlar var. Bular жаңа эмес илгертеден бар. Mu'tazililerde kavur azabı yok. Aremi bizdin peygamberimiz her bir namazında değerlik. Kavur azaptan saktanan de dua kılar ele. Kavur azabı jönündө hadisler mutavatir ma'navi. Kimdegin inkar kılsa imandan çıgat. Kimdegin kavur azabı yok dese imandan çıgat. Bırak oşol dalillerin bilbesden turup jahildik bilen aytıp atkan bolsa balkim geçirilir. Bırak hakikati bu mutavatir ma'navi hadisler. O Kuday Taalam meni kavur azabından özün sakta. Ve a'udhu bika min fitnetil masihid dajjal. Masih Daccal'dın fitnesinden da özün sakta deydi. Dajjal degen jalgancı degen. Kıyametin belgilerinin biri bu Masih Daccal'dın gelüsü. Dajjal Mekke menen Medine'den başka şaharların bardığına gir alat. Men Kudayımın dep adamlarını aldayt.
Bir kolunda 5, bir kolunda tozoktun alamatlarını götürüp aladi. Adamlar imanı tutup şu azgırılıp girip ketedi. Masih dep aytılgany bu bir gözü, bir kaşı, bütün de bir tarafı tep-tegiz betinde olup turup tep-tegiz bolup sıypalıp bir ile gözü bolot munda. Masih degen oşol sebepten Masih ad-Dajjal dep aytılınat. Biroq kızıgı din kitaplarında Masih degende İsa peygamberga da aytılınat. Emnege İsa peygamberdi Masih dese İsa peygamber kolu menen sılap turup gözü görmegender görüp oğurgandar ayıkkandagı Masih degen kolu menen sılooçu fail manisinde. Al emi Masih Dajjaldiki anıkı maf'ul manisinde. Egerde Kur'an-ı Kerim'e şeriat kitaplarında Masih de öyle aytılınsa bu İsa peygamber ele bolot. Al emi Dajjal dep turgan bolsa Masih Dajjal dep turup Dajjal at söz türlü koşulat. Ökün ekölü karaş gerek bolot. Oşol Masih Dajjal'din fitnesinden sakta. Köp adamlar imanı bışık bolgonduktan oşol Dajjal'dy Kuday dep oşoga işenip imandan çıkıp ketet. Oşondan peygamber oşondo saktanyp otar suranıp. Demek her vakta suranıp turuşubuz gerek. Her vakt kıyamat nasıl bolup kalıcı ihtimal var. Kudayım saktagan bolsun. Dajjal degen söz oşolle Dajjal Masih emes. Oşondan kekile turgan bardık aferistlerge, jalgançılarga Dajjal dep aytsak bolaverer. Misal üçün azır en çok Dajjal'lardan biri Kırgız Dajjal'larından Anarbek Usupbayev. Dajjal uşuz. Jalgançı. Üç peygamberlerden bardığına jalgan aytıp atat. Kur'an kitapka jalgan söylep atat. Özünün oyu menen bir nekeni bарын söylep atat. Eger de uşun Dajjal debesek, anda janagı çoң Dajjal'dan başka Dajjal bolboy kalat ugana. Bu en çoң Dajjal, Kırgız Dajjal uşul. Ve a'udhu bika min fitnetil mahya ve fitnetil mamat. O Kuday Taalam, men seni menen tirүүлüktün jana ölümdün fitnasinden saktanamın deydi. Adamdın tirүүлügünde jaşoon tirikçiligin, dıykançılığın, biznesin, üy bülen bala çakan bardığı fitna. Fitna degeni oşular fitnege sebep bolot degeni. Oşulardın fitnesinden sakta. O Kuday Taalam uşul alamdan aman esen al degen sözü. Alemi ölüm fitnası degen söz ölüp atkanda imansız ketip kalbayın. Kabir azabından, oşonda andan başka barzak, andan keyin kire turgan şabat, oşol ölgöndөн keyinki bardık nerseleri fitnasından meni özüň sakta degeni. Allahumma inni a'udhu bika minel ma'thami ve minel maghrami. O jaratkan Kudayım, meni künöge türtüp turgan işlerden jana men sözsüz kılууга mildetli bolgan işlerden fitnesinden sakta deydi. Kebir işler bolot, al künö işler. Oşonun fitnesinden sakta, jana men sözsüz kıla turgan işlerdi fitnesinden sakta. Kebir jumuşlar bolot, söz türde kılışın gerek. Ateleň söz türde bagışın gerek. Jan bagışsaňa par, saňa kar. Biroq oşol mildetli bolgan işlerdi atkarıp atkanda dagı sana fitnalar jolugat, oşonu fitnesinden sakta. Jan bagam dep oturup banka girip ketip prosentin çogorduna çıkıp alba. Biznes kılam dep oturup arak satıp taap alba bir nerseni. Aldaba, tarazaňan aldaba. Maňa atkaruga mildetli bolgan işlerdi atkarıp jatkandagı joluga turgan fitnadan Kudayım senin kudret pazliň menen seni menen saktanamyn deydi. Degende bir adam aytdı. Siz oşol mağramdan daima saktanıp turasız. Emne üçin köp saktanasız dedi. Mağram degen emne? Atkaruga mildetli bolgan işler oşonun fitnesinden saktanan dep daima dua kılasız. Emnege mınday degende peygamber aytıp mintip aytdı da. İnner racula iza garima deydi. Egerde bir adam karız alıp turup karızını төлey albay kalsa kanday bolot deydi. Al adam süylese jalgan süyleyt, uwada kılsa uwadasına karşı çıgat deydi. Adam karız emne üçün alat? Atkaruga mildetli bolgan işlerden birini atkarуу üçün alat. Abiretin jabış gerek giyim aldı. Atelesin bagış gerek karız aldı. Anan oşentkenden keyin anan oşon төлey albay kalsa biröö gelip ber dep surasa, erteň berem, ana berem, bir sügünü berem dep jalgan aytkanga majbur bolat. Al emes jamaat menen jumadan kalat. Adam özünün gölgesinden korkup kalat. Adam uwada beret, "Mına bir sügün alıp keperim, ölüp keteyin" deyip uwadasına karşı çıgat. Oşente olturup adam oşonday fitnege tuş gelip kalat deydi. Demek oşolordan saktanam dep daima dua kılıp turuş gerek. Muttafaqun aleyh. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu ta'ala anhu qala
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربعين من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال رواه مسلم. Hazreti Abu Hurayra aytат Peygamberimiz aytты, akırkı taşahhuttan boşagan ubagыңarda. Бұл деген сөз, akırkı taşahhut деген salam berip çıga turgan деген söz. 3 reketli, 4 reket namazlarda 2 taşahhut bolot. Бұл akırkı taşahhut. Oşunda attahiyat okup bütkөндөн keyin, salavat bütkөндөн keyin deyt, 4 nerseden saktangılı Allah'ın kudreti menen deyt. Birincisi, min azabi cehenneme, tozok azabından. İkincisi, kavur azabından. Üçüncüsü, tirülük menen ölgöndün az fitnasından. Dördüncüsü, Masih-i Daccal'dın jamandığından saktanan dep dua kılgıla deyt. Бұл dua keyin hadiste açık aytılınat. Ve an İbn Abbas radıyallahu anhuma enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kana yuallimuhum hâza duaa kema yuallimuhum surete minel Kur'ani. Peygamberimiz buna uşul duanı Kur'an-ı Kerim'deki bir süreni öğretköndöy mani verip öğrete deyt. Yakul aytkıla deyt. Kulu aytkıla. Kantip Allahumma inni a'udhu bika min azabi cehenneme ve a'udhu bika min azabil kabri ve a'udhu bika min fitnetil mesihid deccali ve a'udhu bika min fitnetil mahya vel memati. Ravahu Muslim. Demek bundan uşul duan titap yürüyüşümüz gerek. Allahumma inni a'udhu bika min azabi cehenneme ve a'udhu bika min azabil kabr ve a'udhu bika min fitnetil mesihid deccal ve a'udhu bika min fitnetil mahya vel memat. Aytışı mümkün, balkim Masih Deccal azır yok. Anın jamandığına saktanbayla koysam bolboyu. Sebebi kıyamatın köp belgileri gelgenden keyin geliş gerek deyip de çok anda emes. Oğuda aytalam, men saktanamın dep atkanda sen jana sendegi bar uruk tukumdun bardığın saktanan degen söz bolot. Oşon için ayta versen, senin uruk tukumuna tuş gelse dağı, oşo senin duanın bereketi menen. Sebebi men saktanamın dep atkanda sen jana senin uruk tukum bar da oşon için inşallah girip kete turmatты bir tuğanım. Ve an Abi Bakr as-Siddiq emi geldik buna ki radıyallahu ta'ala anhu kâle kultu ya Resulallah allimni duaan ad'u bihi fi salati. Hazreti Abu Bakır Peygamberimiz aytıp atat, o Allah'ın elçisi, bana bir dua öğretiniz, oşol duanı namazında aytıp jüröyün dedi. Namazda oşol duanı aytıp jüröyün dedi. Kâle kul, ayet dedi Peygamberimiz. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethîrâ ve la yaghfiru zunuba illa enta faghfirli maghfireten min indika varhamni inneke entel gafurur rahim. Muttefakun aleyh. Bukhari Müslim rivayet kılan hadis. Allahümme o jaratkan Kudayım, inni zalemtu nefsi zulmen kethîran. Men özüm nefsime özüm köp zulümdük kılıp koydum deyip. İnsan kançalık ibadat kılvasın, kançalık hareket kılvasın, kançalık iştihat kılvasın, özüne özü zulümdük kılgan bolup turaverat tuğanım. Sebep degende Kudaydın bergen niyematın ibadatı hiç otatkar bütpöysün. Oşon üçün insan daima kemçiligin boynuna alış gerek. Ayrıca Kudaydın aslında dua kılıp atkanda o Kuday taraf namaz okup koydum, intip koydum, bunday kılıp koydum dep maktanbastan men kıldım, bırak oşonun bardığı dalay olsa senin bergen niyematыңдın fazl-ı karamın astında tük karzıvaya kalat. O Kuday Taala'm, men özüm köp zulümdük kılıp koydum de. Sen bireuni öldürgen joksun, akkan suga ziyanın jok, öskön çıkma ziyanın jok. Bırak senin kırkıra uktap atkanın özü özüne zulümdük kılgan. Egerde sen Allah'ın faziletini sana vergen, ululuğun bilgende uykun gerdiye kalar ele. Tamak içpey koyat boşun, sarjadan başını kötörüp koyat deren tuğanı. Uktap atkanın, gülüp atkanın, katkırıp atkanın, özün zulüm kılıp atkanın bolot. Ve la yaghfiru zunuba illa ent. Günahları senden başka hiç kim geçirmeydi o Kudayım. Faghfirli maghfireten min indik. Sen özün benim günahımı geçir. Kara, günahımı geçir de ayetse olur.
Бирок өзүңдөн болгон кечирим менен менин күнөөмдү кечир дегени бул Hazreti Abu Bakrга үйрөткөн пайгамбарыбыз таухид күнөөлөрдү кечирүү Кудайдан гана болот деген түшүнүк. Попторго барсаң, мында клетканын ичине кирип сүйлөп пул төлөп койсоң, сага кагаз берет. Бейишке деген. Ошондой кагаз берет. Эмне үчүн? Бейишке барасың. Бизде андай болбойт. Күнөөнү Аллах Таала гана кечирет. Пайданы Аллах гана берет, зыянды Аллах гана берет. Аллахтан гана болот деген акыйда биздеки. Гана дегени жок болсо болбойт. Аллахтан болот, анан плюс Аллахтан башкадан Байтик атанын күмбөзүнөн болот, Арслан Бабатадан болот десең, Түркстан десең, ыймандан автомат чыгасың. Автомат чыгасың ыймандан. Окуган намазың, ажылыгың, салган мечиттериң, тахажжуттарың, даватың, сакалың бардыгы пүф бир мүнөткө жок болуп кетет. Бир ширк келтирсең эле. Аллахтан гана болот деген таухидти жүрөгүңө якынды киргизбейинче ыйманың эч убакта толук болбойт. Субханаллах. Бишкекте чоң мусор бар, билесиңер. Мен бияка келип, бияка чыгып, астыма бир эмес 2 кружка коюп алып сабак айтам. Башкабыз башка кылып сабак айтабыз. Бирок ошо мусорго барып, мусордагы бир туугандардын абалын сурап, ошолордогу адам деп баргандар барбы? Бар. Эстебес таксыр. Больницага барат, ооруканага барат, андан чыгып мусорго барат, андан чыгып түрмөгө барат, кайра келип сойкуларга барат, анан кайра мусорларга барат. Кылган иши ушунук. Биз мечиттегилер гана бир тууган болуп жүрө беребиз. Бирок ушул жака басып келген мүмкүнчүлүгү болбостон кыйналып аткан бир туугандарыбыз дагы бар биздики. Чындыгында бул даават адам жамгырдай болуш керек да, бардык жака жааш керек. Жалган сөз мечитте гана айтылыш керек деген сөз. Телевизордон гана айтылыш керек деген. Телевизору жок аныкы. Телевизорунун кээде пайдасынан зыяны көп болуп кетет. Көчө кыргытып бергенге туура келет телевизорду. Газет алганганын пулу жок онсому. Алсаң кээде газетиңин пайдасынан зыяны көп болуп кетет. Бияк бетин окусаң чуаш, нарак бетин өтүп калсаң эле түндө кел деп чакырган кыздарды сүрөт турган. Мечитке келейин десе батпайт. Жол кереси жок, чарчап келет мусордан. Сасып келет мусордан. Жуунайын десе душ жок анакы. Новостройкада бирөөнүн квартирасында 4 тыгылып жашайт. Эстебес, ошакка барып даават кылып атат. Туугандарым, адамдардан жийиркенбеш керек. Сен өзүң андан эч айырмаң жок. 3 күн жуунтпай койсо, аялың эмес, ит качып кетет сенден. Адам, жаныбарлар эң сассык адам болот. Эң сассык адам болот. Адамдын заңы менен койдун заңын элестетип көрчү. Койдун заңын не кыласың? Уйдун заңын жууруп жакшына калып, дубалга жак апаларыбыз, билесиңерби? Сонун кылып тизип алып, нан жап жейсиң ага. Мисалы үчүн. Койдун тезеги сонун болот. Адамдын тезеги Кудай сактасын. Ошол тезегиңде эле өзүң деле сасыксың. Ошон үчүн бой көтөрбө бир тууганым. Ар бир адамдын үмүт үзбө. Байларды, кыйымдарды, жакасактар тандап даават кылбай сен. Сен тегиз даават кыл бардыгына. Сен билбейсиң кайсыл жерге жакшылык камтылып калганын. Балким ошондодур. Экинчиден бир туугандарым, жумушуңар болсо, башка болсо, жумуш бере тургандар болсо, биринчи мусулмандар тууганыңарга бергиле жумушту. Андан кийин тууган эмес мусулмандарга жумуш бергиле. Таап бергенге аракет кылгыла. Биз динге деген гыйратыбыз болуш керек. Биз мусулман болгондо жөн эле мусулманбыз деп тараа окуганда эле ушинтип күйгү боло бербестен жашоо тиричиликте дагы бирибиз колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ошол жерде паранжы менен жүргөн бир туугандарыбыз жүрөт. Эй, мусурда жүрөт, паранжысын чечпей тагып жүрөт. Субханаллах. Адам чыдай албайт. Тиричилик адал менен кылып атат. Алла сойкулук кылган жери жок. Кээ бирлерибиз жаман көрөбүз. Туугандар келгиле, бирибизге бир жардам берели, ошентелик. Эгер жумуш орун чыккан болсо, ошол жерге барайлык, ошол жерде бүт биздин мусулмандарыбыз, бир туугандарыбыз. Ошолорго жакшы жумуш таап берген аракетин көрөлүк, туугандарым.
Ошол жакка барып, ошолорго жардам берген аракетин көрөлү туугандарым. Дават ар бирибиздин милдетибиз. Аны саңа жагабы, саңа жакпайбы, бул Кудайдын сөзүн жеткирүү маселеси. Туура бир күн болсо бир күн тартип өзгөрүп кетер бөлөкчө болуп. Бирок азыркы күндө мындан ашкан башка тартип жок. Ошону эстен чыгарбашыбыз керек. Varhamni, meni ırayım kucağına al. İnneke entel gafurur rahim. Sen özün günahları geçirücüsün. Sen özün ırayım duulardın, ırayım duususun deyit. Muttafakun aleyh. Bukhari Müslim diye hadiste. Ve an Amr ibn Sa'din an abihi qala kuntu ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallimu an yeminihi ve an yesarihi hatta ara bayaza khaddihi ravahu Muslimun. Hazreti Amr ibn Sa'd aytat atasından Sa'd'dan Peygamberimiz namazda oң jagına salam berer ele, sol jagına salam berer ele, salam bergende betinin aktığından görür elem deydi. Peygamberimiz sakal östürgönde beti dagı sakal olup ketken emes. Kebir adamlar var, mındagı malsın astın var, görsösün ele betini ağa görünbeydi. Demek sakal koygonda, egerde betinde sakal çıksa, bul alınat degen söz. Bettin otu, bul görünüş gerek. Peygamber sakalından kaçtı yigizgen emes, sebepten nan sakalı jayında ele bardığı. Biz sakal koysa gebirde uşu yerden başlayıp sakal çıkartınday olur. Uşu yerden çıkkanda uşu yerden alıp tazılap, bet tazılap koyuyoruz. Kalganı kaldırağız. Salam bergende betinin otu görünörle deydi. Peygamberin yüzü ak bolup, ana kızıl nuru var betinde. Kuday talam kıyamata barыбызга ошол Peygamberimiz nurun görgöndü, betin görgöndü nasip kılgan olsun.